Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango huri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane. Leta y'u Rwanda yorohereje bimwe mu byemezo bikarishye byari byafashwe mu kuguma mu rugo mu rwego rwo kurwanya coronavirus, ariko birareba imwe mu mirimo nk'ubwubatsi bw'ibikorwa remezo. Minisiteri y'ubuzima mu Burundi yo iravuga ko yabonye ubwandu bushya bwa coronavirus nyuma y'ibipimo byakozwe ku bandi bantu 198 mu gihugu, ariko abashinzwe ubuzima barahakana amakuru ko nta muntu urazira iki cyorezo mu gihugu kibasiye isi. Ubu hase hari ubwandu bungana iki mu gihugu? Dufise abagwayi batandatu, no kuvuga aba batanu bashasha n'uwo wundi umwe akiri mu bitaro tuzoheza tugasubira gusuzuma, hanyuma abariko barakurikiranwa ibipimo vya mbere by'ubu abukora 193 basigaye bikaba byerekanye ko atamugera bafise. Umuyobozi w'akarere ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'ubwicanyi bimaze guhitana abasivili batatu abishwe n'abagore. Gadi Mukiza avuga ko bagabwiyeho igitero n'abamayimayi. Abizi gute? Turabizi aho batuye kandi bahoraga babikora. Urumva aho irurenge niho batuye, niho bari, n'inka zose banyaze niyo ziri. Harandi makuru dufite kandi yizewe ko hari ibindi bitero bishobora kuza mu Minembwe. Ntiwibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri muri ibi biganiro biyobowe na Marike Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Loni yatanze impuruza ko icyorezo cya coronavirus gishobora gutuma umubare w'abantu bazira inzara karande ku isi ushobora kwikuba hafi kabiri. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryavuze ko iyi virusi ishobora kuba rurangiza mu bantu babarirwa muri za miliyoni babayeho ubuzima busanzwe buhagaze ku buce. Ni abasanzwe barya ari uko bakoze umubyizi. Icyegeranyo cyakozwe na PAM kiravuga ko umubare w'abafite inzara ushobora kuva kuri miliyoni 150 nk'uko byagaragaye mu mwaka ushize ukagera kuri miliyoni hafi 250 ku isi. Benshi biganje mu bihugu 10 bisanzwe byarazahajwe n'intambara, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere. Inkuru ya Liz Duset muremba mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Ni inkuru y'incamugongo ku mamiliyoni y'abantu bafungura ari uko babanje kwisumamwo. Uko ni ku muyobozi w'igisata kijejwe ivy'ubutunzi mu kigega mpuzamakungu kijejwe ibifungurwa PAM yabisiguye. Arif Hussein yavuze ko izo arizo ngaruka z'amategeko yo kugumiza abantu muhira hirya no hino ku isi, aho usanga amareta atana kimwe abafasha canke akabaha intica ntikize muri iki gihe cikiza. PAM yavuze ko uko ibintu bimeze ubu vyokwitwa amahano. Mu mwaka uheze igitigiri c'abantu bakeneye imfashanyo y'ibifungurwa cari miliyoni 135. Ubu PAM ivuga ko ico gitigiri gishobora kwigwiza na kabiri, ngo kandi abantu amamiliyoni barashobora kuzokwicwa n'inzara muri iki gihe cikiza mpuzamakungu kibangamiye amagara. Ku isi hakomeje ibibazo by'imanuka ry'amasoko y'ibikomoka kuri peteroli biturutse ku ngorane zatumye igiciro cy'akagunguru ka peteroli idasukuye ijya ku giciro kiri hasi y'amadolari 20 ku nshuro ya mbere mu myaka ikabakaba 20 ishize. Irigwa ry'ibiciro rikomeye ryakuriye izahara ry'ibiciro bya peteroli muri Amerika byageze munsi ya zero ejo hashize kuwa mbere, mu gihe abacuruzi bakomeje kwimura ibigega bya peteroli yarigenewe mu kwezi kwa gatanu. Ikoreshwa rya peteroli n'ibikomokaho ryakomwe mu nkokora cyane n'icyorezo cya coronavirus. Ibi byateye impungenge zo kubura ibigega bihagije byo guhunika peteroli idakoreshwa. Amasoko y'imari muri Amerika yafunguye ari hasi gato kubera ibi bibazo. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yijeje ko azatanga ubufasha ku bacukura peteroli na gaze muri Amerika.
ku makuru yo mu karere, minisiteri y'ubuzima mu Burundi iravuga ko yabonye ubwandu bushya bwa coronavirus nyuma y'ibipimo byakozwe ku bandi bantu 198 mu gihugu, ariko abashinzwe ubuzima barahakana amakuru ko nta muntu urazira iki cyorezo kibasiye isi yose. Kugeza ubu mu Burundi hari abantu 6 banduye iyi virusi, barimo ubwandu 5 bushya. Ubutegetsi buvuga ko abapimwe bakuwe mu ruhererekane rw'ababonanye n'abakekwaho iyi ndwara bose. Twashatse kumenya uko ibintu bihagaze, mvugana na Dr Jean Bosco Girukishaka, umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima mu Burundi. Kuri aya magenekerezo aheze ya 18 na 19 hariho ibipimo byakozwe byose hamwe ku bagwaye 204, harimwo 5 bari basanzwe bari mu kigo c'ibitaro vya Clinique Prince Louis kwa Gasore, hari ikigo cakira abafise umugera wa coronavirus, hakabaho n'uwundi mugwayi yari yiketswe ko yoba afise ico kiza yari yakiriwe kuri ivyo bitaro. Hariho rero abantu bashika 198 twari twashoboye gutora boba bari mu boba barabonanye nawe dufatiye ahakorera. Inyishu rero z'ivyo bipimo zerekanye ko muri abo rero 4 kubera byari bipimo bigira kabiri, byerekanye ko atamugera bagifise, bakaba rero bashoboye gutahuka mu mihana yabo, ari kundi umwe yasigaye kugira tuze dusubire dupime turabe ko igipimo kiza kibigaragaza uko nyene. Ubu ni ukuvuga ngo mu magambo yumvikana noneho mu gihugu mufite abarwayi bangahe n'abakurikiranwa? Dufise abagwayi 6, no kuvuga aba 5 bashasha n'uwo wundi umwe akiri mu bitaro tuzoheza tugasubira gusuzuma. Hanyuma abariko barakurikiranwa ibipimo vya mbere vy'ubu abukora 193 basigaye bikaba byerekanye ko atamugera bafise, ariko tuzoca dusubira inyuma y'imisi 7 hanyuma twongere dusubire inyuma y'imisi 11. Abo ngabo 198 mwapimye, mwabapimiye mu ngo zabo cyangwa bari ahantu mu mavuriro barindiwe? Oya, ntitwabapimiye kwa muganga, twarabarondeye hanyuma baraza turabapima. Hariho abashyizwe mu hoteli Susediniri yahoze ishigwamwo abava hanze bavuye mu bihugu byarimo uwo mugera, ubu bakaba bose baravuyemo kugira babandanywe bobo bakurikiranwa byoroshe, kandi twabakuye mu banyagihugu abo tuba twikeka cyane, ariko abandi tutaba twikeka cyane baguma mu mihana, hanyuma tukabaha amamaske. Nk'abo ngabo mujyana muri hoteli Susediniri ko babayeho nubwo bavurwa, birihwa na leta cyangwa nibo birihira ku giti cyabo? Oya, ivyo birihwa na leta, ingene babayeho uburyamo, umwe wese ashikwa mu cyumba ca wenyene kirimo byose, no gufungura mu gatondo, saa sita no mw'ijoro, byose ku buryo bwa leta, nta ngorane. Mu Burundi nta muntu n'umwe urapfa azize iki cyorezo cya coronavirus? Hariho umugwayi umwe yarafise ico kiza cya coronavirus, ariko twarerekanye ko urupfu rwiwe rwatumwe n'izindi ndwara yarasanganwe. Dr Jean Bosco Girukishaka, umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima mu Burundi. Hakurya mu Rwanda, leta yo yoroheje bimwe mu byemezo bikarishye byari byarafashwe byo kuguma mu ngo mu rwego rwo kurwanya iki cyorezo cya coronavirus. Nubwo mu buryo rusange hakomeje kubahirizwa ibihe by'amategeko adasanzwe, bimwe mu bigo byabaye byemerewe gusubukura imirimo. Ibikorwa ibirebwa n'iki cyemezo birimo nk'ibikorwa by'imirimo y'ubwubatsi bw'imihanda, amashuri ndetse n'amavuriro. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Amabwiriza ya minisiteri y'ibikorwa remezo avuga ko ibikorwa bikomorewe ari by'imishinga yihutirwa kandi irimo yari hafi kugera ku musozo. Muri rusange iyi ni imishinga irebana n'iby'ubwubatsi bw'imihanda, ibitaro ndetse n'ibigo by'amashuri. Irimo imishinga 9 yo kubaka ibitaro hirya no hino mu gihugu, hari kandi n'ibikorwa byo kubaka amashuri ndetse n'ibyo kubaka imihanda. Icyemezo gishya kiranakomorera ibigo by'ubwishingizi ndetse n'inganda ziciriritse 21 zahawe inshingano zo gukora udukoresho two kwirinda COVID-19. Ibi byakomorewe bije byiyongera ku bindi bitigeze bitegekwa guhagarika imirimo mu gihe gishize cy'amategeko adasanzwe. Ibi ni nk'ibyari mu bikorwa by'ubwubatsi birebana n'imishinga igenewe gutegura inama y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza yari iteganijwe kubera mu Rwanda mu kwezi kwa 6. Nubwo ibi bigo byemerewe, ariko byategetswe gukoresha umubare muto
mutoya w'abakozi kandi bikitwararika amabwiriza yo kwirinda nko kwambara udupfukamunwa ndetse no guhana intera hagati y'umukozi n'undi. Iki ni icyemezo kije mu gihe ingaruka zari zimaze kuba nyinshi ku bantu babona ifunguro rya buri munsi ari uko bavuye ku kazi. Nubwo leta ivuga ko itanga ibiribwa ku bafite ubushobozi bukeya bwo kubyibonera, hari abavuga ko ibitangwa bitagera kuri bose kandi n'ababibonye bagahabwa intica ntikize. Mu Rwanda harabarurwa abantu banduye COVID-19 bagera ku 147, barimo 80 bamaze gusezererwa n'ibitaro bakize neza. Cyakora nta kiramenyekana niba ibi bizatuma leta idohorera abantu bagasohoka mu ngo ku itariki ya 30 z'uku kwezi nk'uko byatangajwe. Kubera uburyo budasanzwe turimo gukoreramo muri ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus, urumva ko iryo jwi rya Jean Claude Mwambutsa ridasanzwe nk'amajwi usanzwe yumva yafatiwe muri studio. Twisegure rero kuri ibyo bibazo by'ijwi ridameze neza cyane. Muri Espanye yasubije mu Bushinwa udukoresho dupima virusi ya corona ivuga ko tutaboneye. Madrid yohereje nako icyiciro cya mbere cy'udukoresho 54,000 mu mpera z'ukwezi gushize. Amakuru aravuga ko Minisiteri y'Ubuzima yatangiye ibikorwa byo kugaruza amafaranga yishyuwe utu dukoresho tubarirwa ku 100,000 twagombaga guhabwa abakozi bakora mu nzego z'ubuzima. Ibiro bihagarariye Ubushinwa muri Espanye byari byaburiye ko ikigo cyacuruzaga utu dukoresho Shenzhen Biotechnology kitemewe nk'igicuruza utu dukoresho. Hagati aho ariko Espanye yongeye kubona impfu 450 zitewe n'indwara ya coronavirus mu munsi umwe. Ibi bishyize igiteranyo rusange cy'abantu bamaze kuzira iyi ndwara ku mubare w'abarenga 21,000. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri bbc.gahuza.com ndetse no kuri Kisoro FM muri Uganda. Kuri Facebook uratwumva natureba ugiye kuri BBC Gahuza ugashakisha BBC Gahuza nyine. Saa moya zirabura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere. Abanyapolitike bo mu ishyaka ry'abademokarate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banenze ibyatangajwe na Donald Trump ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter ko azahagarika politike y'abimukira kubera icyorezo cya coronavirus. Umudepite Joaquin Castro yashinje Perezida Trump kugerageza kuyobya uburari kugira ngo ibibazo byo kunanirwa guhangana n'iyi virusi bitavugwa. Undi Don Bear yamurenze kwibasira abanyamahanga kubera urwango ngo abanga. Bwana Trump yavuze ko iyi ngingo ikenewe ngo mu rwego rwo kurinda imirimo y'abanyamerika. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House nta bisobanuro birambuye byatanze kuri iyi gahunda n'igihe izashyirwa mu bikorwa ndetse n'igihe izamara. Ingendo zijya muri iki gihugu zisanzwe zaragabanutse kubera iki cyorezo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'akarere ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'ubwicanyi bimaze guhitana abasivili 3 abishwe n'abagore. Gadi Mukiza avuga ko bari mu mirimo yabo mu mirima. Aka gace kamaze igihe karangwamo imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko atandukanye kandi ahora ahanganye. Biravugwa ko abagabye igitero kishe abanyamurenge ari abarwanyi bo mu mutwe w'abamayimayi. Navuganye na Bwana Mukiza ntangira mubaza aho ibintu bimeze, uko ibintu bimeze muri aka karere. Bari abagore 3 bari babatetse barabafata, abagore 2 abari bo bitwa barabatemagura bakorera izamfura mbi basiga babataye ahantu. Undi umwe baramufata ntituramenya ukuntu nyine Imana yamurokoye, baramugaruye umunsi w'ejo niho bamugaruye mu gihe twari ko duhamba abo bandi 2. Uwo bagaruye ntabwo mwigeze mumubaza uko byagenze nuko bamurekuye? Ni bamayimayi nyine bari bamufite. Abasirikare bagaragaza ko guhamagara nyine muri negociation kwinginga ko bomuzana, baramuzana. Njewe ku giti cyanjye ntituravugana kuko yaje ejo bwije cyane. Mu gace nk'ako ngako ka Minembwe gasanzwe kavugwamo imitwe yitwaje intwaro myinshi, mumenya gute umutwe wagabye igitero ko ari mayimayi cyangwa se iyindi mitwe? Turabizi aho batuye kandi bahoraga babikora. Urumva aho irurenge niho batuye niho bari, n'inka zose banyaze niyo ziri. Hari andi makuru dufite kandi yizewe ko hari ibindi bitero bishobora kuza mu Minembwe biturutse aho bita za Kamombo mu secteur ya Tanganyika, ndetse bakavuga ko ngo boba barimo n'abarundi. Turamenya abarundi abari bo. Ariko Bwana Meya Gadi, wowe nka meya iyo uvuze ngo dufite amakuru yerekana ko hari ibitero bigiye kuza,
iyo muvuganye n'inzego z'umutekano kuri ayo makuru nyine basubiza iki? Ntabwo baboherereza abasirikare cyangwa se izindi nzego z'umutekano zishobora kurinda abasivile? Abasirikare ejo twari kumwe nabo mu nama, ayo yose barayazi, bariteguye. Gusa ni ingorane zabaye n'ibi biza bya korona byaje kudusanga turi mu mwanya mubi cyane, ariko abasirikare barahari benshi cyane, ariko nanone nyine ntibabujije ino mihana yose gusenyuka. Ni ikibazo tuguma twinginga ubuyobozi bukuru kugira ngo bashiremwe akabaraga abantu boye kuguma kuburabuzwa no gupfa no kwicwa ngurwo rupfu abo bagore bapfuye kuko batemaga. Gade Mukiza, umuyobozi w'akarere ka Minembwe, uru none n'ikinamico runana. Ruremesha yemeje gushaka ubuhamya kuri gahunda yo kwifungisha burundu ku bagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Hagati aho Bushombe yasubiye mu nganzo. N'urunana. Ye? Ubwo uzindukiye mu biki Bushombe? Ngo iki? Uzindukiye mu biki? Gusa ubwo ntubibona? Ngewe ubwo birantangaje noneho. Ibikize? Niko se Bushombe. Ndakumva. Aho kuzinduka ujya gushakisha ikiraka cyo guhinga, ubyutse ucuranga koko. Umva rero mubwire. Uretse kunyureza gushaka ibiraka rwose tutaramenya w'iki cyorezo cya coronavirus cyerekeza kanwa. Rwose uranyumvira? Nyine. Nanjye ubiyongeye mu murima nta muntu ushobora kunsuhuza. Nta n'uwanyegera yewe. Nyine nibyo. Ereka sho nahuye nawe mukecuru urangwa idazansanga ndamwitaza, nkomeza kumwitaza ngeze aho ngaho ndamubwira ntihagarara aho ngaho rangwe. Gusa ko nagize ngo yaba yaranduye agashaka kuyinyanduza wa. Yewe. Iya ndwara se kumva ngo umuntu atangira kuyanduza ataranagaragaza ibimenyetso wa muntu we. Aha. Nukurinda kugirana rwose no wari we wese. Urumva? Nugusiga intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Ibyo rwose ndabizirikana. Ni amabwiriza. Naho ubundi se kuzindutse wicaye aho bimeze biti. Ariko ubundi Obama wari hehe? Wari hera wo Obama. Karame papa. Enda hano sha. Enda ngushimire rwose. Enda ngushimire. Ngwino. Banguka. Ngwino ngushimire rwose. Uretse ndangiza koza amasahani nza papa. Kumushimire? Yakoze ikizi? Umva, ndagira ngo mumenyeshe ko dufite umwana w'umuhanga rwose cyane. Yego hateze. Uzi ko ari bamenye bwa mbere aya mahirwe ngiye kugira. Amahirwe agenda atese kandi. Uzi ko nawe nk'itangazo rihamagarira abantu kwinjira mu marushanwa y'indirimbo zikangurira abanyarwanda kwirinda malaria. Nibyo? Yego mwana. Nanjye nagenda bisaba rwose nsanga nibyo. Ubu rero igisigaye ni ukubaza insanganyamatsiko ubundi rwose nkaguhimbira indirimbo izahiga izindi. Niyo watangiye guhimba rero? Ariko uza agatekerezo nungutse Busho. Ntuzaririmbe kwirinda malaria gusa, uzaririmbe mu ya ndwara yitwa Covid 19. Ariko ubwo haba bitekagwa. Ntabwo ari Covid 19. Ko numva bavuga se? Reka da. Ni coronavirus cyangwa Covid 19. Niryo zina bayihaye Covid 19. Nawe ntukansebye rwose. Reka ntukansebye nawe. Yewe. Cyokora nzavuga mu buryo bwo kwirinda malaria. Niyo nsanganyamatsiko nyine n'ikigamije yo nsanganyamatsiko. Naho coronavirus yo rwose narayihimbye mu kanya rw'ubwo ndayikuririmbira wumve. Amarushanwa yo rwose nayo gukangurira abantu uburyo bwo kwirinda malaria. Ntabwo azavuga ku bya coronavirus rwose. Bizavuga ku biki? Kuri za ngamba nyine zikomatanyije kandi ubwo buri wese akagira n'uruhare mbese mu kuzishyira mu bikorwa. Ngose Busho harya niziye. Umva ibyo navugaga. Wa mugana abantu bose bagomba kumenya izo ngamba bakazishyira mu bikorwa, malaria tukayirandura burundu. Nyine byose navugaga nyine izo ngamba ubundi nisi. Buri muntu wese agomba kurera mu nzitiramibu kuranya umuti. Urumva? Abantu kandi bagomba gukora isuku mu ngo zabo. Urumva? Uti gute? Gute se nyine? Dore icyo nanganye icyo ngicyo. Ubwo ibyo byose uba warabyibagiye koko? Niko kanwa. Reka ariko nongere mbikubwire utazongera kubyibagirwa. Ngaho bimbwire nyine. Hari ugusiba ibinogo bishobora kurekamo amazi. Icyo nacyo ntiwari ukikibuka se? Yego koko. Ngaho nyibutse ikindi. No gukuraho ibihuru bikikije urugo kuko nabyo bishobora kubindira iyo umubu ukwirakwiza udukoko dutera malaria. Numva se nyine. Numva. Noneho n'abantu bakajya bakinga amadirishya n'inzugi bukigoroba. Hanyuma kandi igihe cyose umuntu nyine agaragaje bimwe mu bimenyetso bya malaria akihutira kujya kwivuza ku kigo nderabuzima
cyangwa se akajya ku mujyanama w'ubuzima nyine. yego ngubwo mbese ubutumwa ngomba gushyira mu ndirimbo yanjye rwose urebye n'ubwo ngubwo. reka rero nkubwire busho Kankwa mbabarira rwose burambwira ibiki wundi. Mbabarira rwose kuva ubu ngubu ngewe sinshaka umuntu wese uza kuntera icyugazi kuko mbese kuva ubu ngubu ngiye kwinjira mu nganzo rwose. nyine numva icyo nshaka kukubwira. ariko se urashaka kumbwira iki ngaho mbwira none? nyine ndagira ngo ngufashe duhimbe iyo ndirimbo. dufatanye se? reka baretse ngiye nkabaza nkakora ngiye nyine. yewe ndashaka ko dufatanya kuyiririmba rwose. aro bite mute? ni byiza sha. ese mute ubwo uzi ko nakurakariye? mana we undakarira kubera iki se sha pete? umva nanamaze no kukwanga ahubwo. ego mana pete ubwo ibyo uvuga ni ibiki? ndakubwiye ngo namaze kukwanga. turapfa iki se kandi? ese reka nkwibarize mute we na Patrick mupanga ibiki? ego mana ngo njye na Patrick? we na Patrick nyine agakungu mufitanye ni gakungu ubwoko ki? njye na Patrick? yego nyine. ariko we urimo kurota? ngo ndarota ndota ibikize we musubiza ibyo nkubajije ibindi bireke. ubwo si ibyo urimo kuvuga urabikurahe? ubwo se urashaka kuvuga ko mvuze ibyo ntazi? umva sheri nukomeza kwishinga amagambo y'abantu n'ukuri ni akazi kawe. ubwo se urashaka kuvuga iki? nyine reka kwishinga amagambo y'abantu. ubwo urashaka kuvuga ko nta gahunda ujya ugirana na Patrick? ni ukuri ntayo pe gusa wenda niba tunavugana tuvugana bisanzwe kimwe n'uko navugana n'undi uwo ari we wese. mbese kuki ushaka kungira igicucu mute? gute se pete? akundi reka nkwibarize. uherukana na Patrick ryari? njyewe se njye sinzi n'igihe mperukana nawe rwose. uravugisha ukuri mute? ni ukuri pe. ariko burya sinarenze ko uteye gutyo mute ugatinya ukavuga ngo ntuzi igihe muherukanira niko mute? umusibe ejo umuntu ntiyakwiboneye uri kumwe na Patrick ntiyakubonye usohoka iwe wari wagiye gukora iki koko? subiza se. ikomatanyangamba ririnde malariya tembebehoro bitekeje urugora malariya sebebe nogo bitekeje urugo raramuzetera mubu yamanda neburegehe kuko nayo ikorinda kora mwana mawukwirakweza udukoko dutera malariya. ubwo rero waje kwishangaho inyuma y'igihuru wibwira ko ntakubona bushomba. ariko ubu ntimunyumvira di unahondarira koko nk'ubumenyi kundi hano koko ubimenye ute? nagushakishije nyine mpaka nkubonye. yanda nanga ko rwose nawe ubu hano hageze ute? malariya iracyariho, malariya ni icyorezo, malariya ni icyorezo igeze ku mugore utwite n'umwana munsi y'imyaka 5 kitanditse. abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 malariya itanzitse. ariko rwose kagwa ntawe rwose uje kuyivanga urabona utamvangiye koko. ubwo rero wanyishe kugira ngo tudafatanya kwiga iyo ndirimbo. ndakuvumbuye maze ariko uzi ko uri umugabo mubi. ariko se undi umugabo mubi koko nagize gute? ariko se ubundi nkubaza ndashaka ko tuyifatanya. urarushywa n'iki koko? turayifatanya kubera iki? ubu ngiye rwose hari igihe ujya unanyisekereza rwose kankwa. ubwo ubundi urabona niba mpa amafaranga natsinze nzayarya njyenyine koko? waretse se nyine tugafatanya. ariko se ubundi banza unsubize icyo kumubajije, banza unsubize rwose. urabona nzayarya njyenyine wa muntu we koko ubona njyewe njya njyenyine? hari ubwo ibyo mbonye iyo bamenye amafaranga sinyazana yose tugafata ingamba tugafatanya tukareba uko tuzayakoresha. mbabarira yewe nanjye ndashaka kuzaseruka nkaririmba imbere y'imbaga, imbere y'abantu bakomeye. ntihazaba se hari abantu bakomeye kuri uwo munsi? vuga uti nicyo wishakira naho ibindi byikorera. yampaye nka ruremesha niko si ruremeye. karame Stephen ubanza umbwire niba ari we duhuriye aha mu nzira ugemuye amata. ni njye nyine. ese urabona atari njyewe? none se mbwira. ndakumva. mbese muri make nk'ipantaro nta kintu wambariyeho. ubwo se ushatse kuvuga iki? nyine ubu barangije kugufunga burundu ntugishobora kwitera akabariro. reka da ntabwo nari najyayo. ahubwo nyine duhuye nshaka kujya kureba umugore wa mugabo nyine wa wundi nababwiraga watanze uhamya ko yifungishije burundu. hanyuma kugira ngo nyine nibarize.
uzikuza ubwenge nibarize rwose nibarize nyine urashaka kujya kumukorera iby'umugabo we wifungishije nyine atagishoboye gukora ntabyumvishe nakuvumbuye reka ahubwo ndashaka kumubaza niba koko nyuma y'uko umugabo we yifungishije burundu yarakomeje gutera akabariro uko bisanzwe ahubwo nyine usanze nimo nizimbagiza ahangaha ngira ngo mbanze menye amakuru niba umugabo we ntawuriyo epfo yewe nushaka umanuka rwose ujyeyo igendere umugabo nawe nibyo umugabo dore duhuriye hariya ku gasantere ahubwo noneho reka mpite njyewe rwose nibarize uwo mugore anyihara amakuru y'imvaho ngaho ugenda pe ubwo reka nuva yoraza umpa amakuru y'imvaho. mana we dore cya petero kirongeye kirampamagaye ni ukuri ubu se ndakibwira iki ni ukuri we umva cyamvumbuye mana se ndamubeshya iki noneho karame pete ese waragize ngo narekeye kukuvugisha muti nuko amayinite yaranshiranye da wambare tukaza kuvugana ikindi gihe kuba umuze sheri oya njye ndashaka kumbwiza ukuri muti uracyahakana ko ejo rwose utigeze uhura na Patrick ariko se sinagusobanuriye nako reka nkubwire wa mugani byo gukomeza kubivugira kuri telefone sibyo ndagira ngo uze none ahangaha duhura ubinsobanurira imbona nkubone ariko sheri ntabwo byanshobokera rwose kubera iki erega ubu na Felicien ari hano mu rugo urumva rero ko nta bwinyegamburiro mfite oya ugomba kuza tugahura rwose ukabisobanurira naho ibyo gukomeza kumbeshyira kuri telefone rwose ntabwo ari byo ni ukuri mbabarira pete cyangwa ngize igitekerezo ngiye kwiyizira ndacunga Felicien agiye maze nzu binsobanurire neza ariko si ubwo wowe ase ubwo waretse koko ndeka ikisi ahubwo wowe mbwiza ukuri ubwo uracyahakana koko ko umuntu atabikubiboneye ejo uri kumwe na Patrick ni ukuri wabikubwiye yarakubeshye pete naza akabihamya imbere yacu urabigenza ute ubwo se ntari buba mbeshyeye cyangwa nako ndibutse nagiyeyo pete ukaba wari yakomeje kungorera iki muti ariko rero nta n'ikindi nari nagiye gukorayo pete nari nagiye kwifatira amavuta yanjye yo kwisiga sinakubwiye se ko umubiri wanjye hari ahantu amavuta atigeze afata nkaba nshaka ko umubiri wanjye wose uza kuba inzobe kuki utagiye kuyafata aho akorera se yari yambwiye ko ayafite mu rugo ni ukuri ubwo rero nagiye kuyafata nta kindi ntiwari wihakanaga simbihakanye ariko nabikwemereye hanyuma yayaguhereye ubuntu se oya narayaguze wayaguze amafaranga wakuye muti ko njye nta mafaranga nari naguhaye aho wayaguze wari wayakuye he wayakuye he koko yewega muraho murakomeye se rureme yewe turaho rwose nta kibazo namwe se hano mu rugo rwanyu muraho ni amahoro yego turaho yo ubuse disi muruguyemo rwose waya rwose nta kibazo nta gisanganwa nk'amagambo rwose nuko Imana ishimwe kandi rero turashaka kubigana buriya kutwigana guteze natwe turashaka kuboneza urubyaro nibyo rwose nibyo wumva ahubwo se niko ndagira ngo unyibwirire rwose uyame yimvaho rwose mbese ariko ubundi umugabo wawe araharira ko wa mugani ntamubonye ngo mwisuhurize ntawe uhari hari ahantu yagiye ndashaka rero kukwibariza mbe madamu niko ndumva aje ahubwo niba ugarutse yaraje mbere ureme karame ni ngewe rwose murakomeze yewega wadusuye se sinzi aho naringiye nuko mbona nyuze ahangaha iwawe ndavuga ntireka nze mbasuhuze rwose maze ubundi nikomereze urugendo rwanjye nuko rwose ariko rwose ntabwo byari bisanzwe pe ntibisanzwe ntibikize rwose bidasanzwe ntabwo wajya kudusura rwose yewe nanjye birantunguye ubundi kuki utajya kudusura rureme nibyo se ariko rero buriya rwose ntimugire ngo hari indi mpamvu da ni ukubura umwanya ese hanyuma se harya cya cyuma cyanyu gitera umuti mu birayi muragifite ngo muntize nicyo cyari kinzanye rwose nicyo nari nze kubatira dorere
ruremesha se ko ahishe mugenzi we icyamugenzaga wese wamubwira iki kuri aya makuru arimo gushakisha naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze abo mu ikinamico urunana wakoze ngo uhitamo BBC Gahuzamiryango ndi Prudence Ngiyumva.